Bogazan Police Station ke Palo Kuligaon lo ihum ultrabus ahing tangrak pengkacingkoi bang troksi atum arenga hukiso. Dilip constituency ke Palo Chuki hola pen Kirangarong ka celenga tawar la pen dolong ka be jok rada tum kisung kisicak nang. Kardom kadiu sebeda thanbang niliarun lekthe non bitang ton pen arjik tha. Bogazan Police Station ke Palo Phai kuni ni phai ke thomani adap por phai kepra minute phli kepra pho por malom ihum ultrabus AS01 BC3145 ahiring tangrak pen kachingkoya jok bang troksi atum arenga hukiso abirta pherangke bisnu lekthe pen bitanang pale. Khujai pen Dimapur anat ke dam bom ihum ultra bus dilai Sarihajan road Kuligaon long ahiring tangrak pen kachingkoi bus kachingkoi ke thek dolong atum pen ke thana tengke bus katewara bang akele ke pachat hektik lapen ke khangon ede da jok se ahiring tangrak pen chingkoi lo laso kachingkoi along bang troksia tum penangan arenga husolo sitame kithi gejang abang ke abelang Bogazan Police atum tong sekot pen kachingkoya dimlong paledun si Kuligaon arong aswara tum pen chirap si adunghet Sarihajan Medical Center la pen Bogazan along anse ke langa phan pon lu pusi pachini ultra bus katewara bang kachingkoya dimlong pen kajui ponta police atum pen kachirok tok ke doa jok dilai police atum pen dilai check get along sinep dunlong check lo pusi bitar dunlong Bogazan Sub-Division ke Parlo Nilip Block Angkang Chukiola pen Kirangarong ka Cheleng Atawar lapen dolong setame kasalam ponjia phanon anta Karbi Autonomous Council kachari MLA lapen local MSC hin pen thangnat asai ke deng pon awelang laswa jok Kirangarong arara tum ningduk rentilo pusi kisenga sep pen birta pajini Kirangarong arara tum jasamet pet lo charli asomara tum kedam kewang kisoki uneya hud ason ka chepon ka chewan hithi borwa kedun chojor cholang aphan hormu hortar ke pon kewan pen chenglok son surya sai setame ka chelenga tuwar piniarni anta mesen kabia tok rara tum kedam tang pinang ananin pen ta kisung chechak nanglo pusi alang litum pen pachini Karbi Autonomous Council MLA la pen local MSC atum pen sai kideng pon pe jok Kirangarong asarat la pen Kirangarong arara thurpak pen tuwar kapang thai la pen tawar ka salama sai me thanga tum spensi che salam pon nanglo puta pachini lasi alang li tum pen Karbi Autonomous Council CM Tuduram rong hanga hin pen tawar la pen dolong hai ka salam jia phan sai ke deng pon jia phan kachuning ri pon pado anparta Bogazan MLA la pen Nilip constituency MSC pen la swa puthak adik en jia phan alang li tum pen chuning ri pon thru non malam so por phan birta mui ton pon ikchana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihinamo bi puthot birta long wang thulo KSYC Central Executive Committee mithanga sahemalong phai kuni ni phai hiniarni yarni kang sampor phai pho por pen pherangke amai ki padopon apangsi pindia korte tomapan katom pajero pini nangi tumanang khan bange aka break alama bange kali taminon nangkileji phai kuni achiklo 13 tarik reke thom arni ingdeng ke KSYC amhang ke thek katalon ponji asengkan bange dilitum daktiri PMI Central Committee Regional Council lapen Area Council kado gabi elong wesi nilitum talon por apet de kinu pet pen sitami pining abang kela COVID-19 akiso awur pen ajo nilitum pining abang ke elong beda dim talon por apet ubang thekeda pol asi pining abang ke nilitum Central atum age mithang daktiri pi sai hemalong asi nilitum ke talon bon po lason saksi Regional Council do plido la Regional Council pi tum dami mithang asai hemosi talon don po lason si litum Area Council ke do on dami mithang asai hemalong si talon pon apet ko la hanlo la si nilitum mang tuman media akairan pachini ji kolam tepang la hanlo nalitum kado gabi la sawala ko thak Karbi ngara kan pachini ko bosini tum ning khelo la si lapen non Regional Council lapen Area Council kado bham dami misen pen alon do jot pen RD do jot pen katalon pon thekia phan nilitung dak KSYC TDP
pen kado ke ban hirjubit pajir pon lo karno. Good evening, everyone. First of all, I'd like to thank all my media friends for coming here. As we all know, that KSYC will be celebrating its 10th Foundation Day on 13th of November 2020. So, as like every year, and this year we won't be able to celebrate centrally. So, all the respective regional area and central, they will be celebrating its Foundation Day in their respective places by doing by making their own agenda. So through my media friends, I would like to request all the regional and area council to get themselves ready in order to celebrate our program colorfully. Thank you. Bokajan Range Forest ke parlo phaikuni ni phai hinia jo ingnama ingnar Kuligaon Lems apaisong tong tekangrai. Kuligaon Lems apaisong ingnama ingnar phaikuni ni phai isi aningbe tong tekangrai lapen tebok terai hidia sok anta chotekang lap pusi rong rara tumpen birta pachini. Karbi prime time bang lapan sikang ton peglo domi thakme kurang thu.